Yes, mwongeye kwirwaho kandi bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese mukomeze mugira ibihe byiza, umwami Yesu akomeza abane namwe. Reka twongere kandi dushimira abakoze subscribe kuri Kayangana TV, mwese muhabwe umugisha n'Imana yo mu ijuru. Hanyuma reka tubagezeho inkuru z'umugoroba tubashije kumenya kuri Kwenzero ndetse no mu Minembwe n'ubundi, kuko niho hari kuhabera imirwano ikaze kuri nonaha. Hari amakuru ameze neza anejeje imitima yacu, nubwo mu mwanya twari dusa n'ababaye, ariko kandi ubu nyine ni amakuru anejeje imitima yacu mu by'ukuri, ndetse nawe biraza kukunezeza niwumva kino kiganiro. So tuguhaye karibu muri uyu mwanya mutoya tuyubane kuri Kayangana TV. Muri kumwe na nyiri Kayangana TV uko bisanzwe, tega amatwi tuganire uyu mugoroba. Hanyuma amakuru twamenye ubu mu kanya nuko kuri Kwenzero ihiriwe ibitero, ariko uwo mugoroba birasa n'ibihagaze, kandi hakaba hakozwe ibikorwa bidasanzwe. Hariho igifaru cari kiri hariya kuri Kwenzero, cahoraga kirekura ibintu bidasanzwe, cahoraga kirekura ibikompora bidasanzwe hariya kuri Kwenzero. Munsi yaho bukeya niho cari gishinze, ariko mu mwanya ingabo amadubu AFC yacivuganye, ubu kaba yagikuyeho, yavuze ngo kino kigomba kuva kugira ngo bimwe na bimwe bise n'ibibonye uburyo cyangwa se agahenge. Hanyuma andi makuru kubashije kumenya nuko hari umupilote, umukapiteni ukomeye cyane wakoreshaga drone, yaragize igihe kirekire azengereje abantu muri kariya karere. Yemwe dushima Imana, mu by'ukuri dushima Imana. Uwo mugabo cyangwa se uwo muntu ubu nyine akaba yahanuwe, yakuwe mu isi mu mwanya kuri Kwenzero. Izo ni ingabo z'amadubu zakoze ako kazi. Yari umupilote watwaraga indege, ari amadrone, ziriya ndege z'intambara, uretse ziriya drone zitarenga abantu, ziriya ndege z'intambara akenshi niwe muntu wazikoreshaga, akenshi niwe muntu wazirashishaga, akenshi niwe muntu wabaga uri hariya. Yarazengereje abantu urabona muri makeya, ariko uwo mwanya akaba yahanuwe n'ingabo z'amadubu cyangwa se za AFC zari ziri hariya. Urumva ko imirwano yagendutse mu by'ukuri mu buryo bwiza butangaje. Mu mwanya twabwiye ko hariho drone, hariho mu kirere indege 20 z'intambara zari ko zibomba abaturage ndetse n'abana birwanaho. Mu by'ukuri ubu nyine amarezo ruguru yakaswe, nta marezo ahari kugira ngo wafatishe ni ikibazo, ariko kandi ahabereye amakuru meza cyangwa se ahabereye amakuru ayo yose ntiyazahabura kumenyekana. Uwo twavuganye uri hafi na hariya yambwiye ko mu mwanya bamaze guhanura drone 6. Muri drone zagiye ruguru muri ya 20 hamaze guhanurwa drone 6 ziri ku butaka. Urugamba tuzarutsinda. Reka tugezeho no message abakunzi ba Kayangana TV ndetse n'abarwanashaka amadubu. Urugamba tuzarutsinda, umwanzi ahaguruke areke, urugamba tuzarutsinda. Ubu nyine bahanuye drone 6 muri ya 20, nabwo urugamba ntirurarangira. Aho ni mu gace ka Minembwe, nuko hahanuwe izo drone 6 zikaba ziri hasi ku butaka. Yes, nukuvuga ngo andi makuru amenyekanye ubu nyine nuko ingabo za Tanzania zabashije kwambuka, zagaragaye mu misozi miremire. None ahangaha n'ubundi aho ni muri bwa buryo kugira ngo bafatane na Gisegeti cyangwa se na leta ya Kongo kugira ngo babashe kumaraho umututsi uri mu misozi miremire. Ubu nyine bakabambutse, ababonye babonye mu misozi miremire, ubu niho bari ingabo za Tanzania. Ariko reka tubibutse ko n'ubundi ubwinshi bw'umusenyi si wo gucika kw'inzira. Ni ukuvuga ngo nimba ari benshi ubu nyine ntabwo aricyo gituma dutsindwa cyangwa se ntabwo aricyo gituma bamaraho uko babitekereza. Reka tubibutse ko ino ntambara n'ubundi tuzoyitsinda byanga byakunda. Ayo niyo makuru y'umugoroba tubashije kumenya. Ubu nyine izo ngabo z'Abatanzania ko zirazamuka zigana ruguru neza mu Minembwe. Ubu ziri ku misozi miremire zizamuka zerekeza mu Minembwe, n'ubundi muri wa mugambi wabo kugira ngo babashije kwica cyangwa se kurimbura ubwoko. Ariko Imana yaremye ubwoko irahari, Imana duhora tubona buri munsi. Ndetse n'abakomeje gusenga, mu by'ukuri mukomeze iyo ntambwe, ni nziza cyane. Hari uburyo igenda ifashamwo abandi n'abandi. Murakagira Imana, mukomeze mugire ibihe byiza nk'uko uko mu karere ka Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau. Murakoze.